Menawi kula amati nyun sewu Pak Kapolsek, supir kiai niku mayoritas jenisipun supir malaikat maut. Supir malaikat maut niku nopo gaweane ngebut. Saestu nopo malih ketika nyupiri kiai nipun nembe sare. Kecepatan di atas 200 Pak Kapolsek. Supir malaikat maut. Yo nak saged. Ojo malaikat maut lah mosok ngebut terus. Paling boten malaikat Jibril. Supire tenang, ayem, gawe seneng ngoten. Ojo malaikat mungkar. Ojo malaikat Malik. Nak jenengan kok supir kiai tipenipun malaikat Malik ngamuan, emosinan. Mosok supir kiai emosinan enten boten?